Anya ti kurso nga alam, inton aginrol ka, Ares. Et ko tagbalin na pulis. Iso akin na pulis talag tatang. Kandi mo't kasta ti kayat yo, apagbalinak to. Talaga mat, anak ko. Sige, tay karigatak ti mang paadal keng ka. Agadal ka na imbag, tanapig saak pa'y nga agpasada. Wen tatang. Siya, kat kinamaestra ti kayat kong alaan. Taagi suro akto dito lugar tayo, tatang. Ambisyon ko nga mintagbalin na... Asanan! Di ka nagtuloy iti kulayyaw. No saan akin na pulis talam. Agmula ka langan iti kamote ka na ba? Diyak kayat ti kasta kurso. Agi suro ti kayat ko. Di ka nag-eskwela. Taagbakla-bakla kan tumutlang. Awan na pinta sa masakbayam, ta di ka mo't agbakalalaki. Kayat ko matang eskwela, tatang. Saan nga rodang? Gumatangak tulay ti bukal ti pariyan, kas kada okra ken tarong, ta iso ti imulam. Ni Aris lang tag-eskwela. Apiagas tinitatang nanang. Madlaw nga da papaboritan lang anak. Idaddaduman nga anak na. Naputa kas ti kinataok. Kaslawan mo tanti sirsirbik iti pamilya tayo. Ala, paspasin siya amlat tanjay amayo anak ko. Amumot ti ugalin na. Tingamin kayat na, agpakalalaki ka. Di na kayat nga agbakla ka anak ko. Anyat mabalin ko nga hikat kastoy nga rod ti pan nakaitao. Diyak mating kagara, nanang. Ay, wen nga rod No siya, maawatan ka anak ko. No addala ko mamabalin ko, pagadalan ka. Ngam amumet nga adu ti ag-agasak iti bagik. Diyak makatrabaho iti nadagsan anak ko. Kat, sana karudan nga giskwela, nanang. Uray kayat ka apagadalan, awan mo't maaramita. Awan mabalin ko, tanitatang yu ti agsapsapol iti kwarta. Ang bayam, takasaritak to jay amayo, anak ko. Apay, ni kadila ang aris ti pagadalam daryo lakay, ni Ricky ngay. Ay na, saanin ni Ricky? Igatangak tulay ti bukbukol nga imulanan, tag-garden latan. Agsangsangit ni Ricky anak kisarita kanyak. Madmadlaw na nga minti saan apatas at ratum kadakwada nga anak ta. Kitbasol na, tanatangkan mo ti ulo na. Diyay mo't ngamin agseksi-seksi ti kukuan na. Diyay la pakaragsakan na ti pampanunutan na. Kat, anyat mabalinta nga eh. Kat kas diyay nga rod mo ti pan nakaitao na. Basta ni Aris lang tag-eskwela. Tamok nga isuntutan mangyaon ka data itirigat. Kanalalaing ni Aris, ngam ni Ricky. Agpadadaan na laing. Agdumala ti paglaingan da adwala kay. Saan ko maakas ta ti tratum kadagiti anak ta? Kaasimot ni Ricky. Ay na, aras sagid launay ngamin ni Ricky. Oh, dagito'y tibukal aginatang ko, Ricky. Imulam dagita. Ha? Tsaka mo tagmula, tantang. Katamwam suruwem. Adu abukal dagita. Numabiyag amin dagita. Nawadwad mo ti paglakwam alam dagito yan. Ingkanto dalusan inton bigat di pagmulaam. Sa paam tagrieng. Pumarbangon ka tapno addamalpas mo. Ricky! Altawan! Bumangon kan! Anyat orasan na Ay na, riingan na ko ni tatang. Tsak kaya tag-garden. Tsak kay maanday ta. Ricky! Nagsamba pa lang, tatang. Alas 4 pa lang iti palbangon. Kasano amalpas mo ti trabaho nagpatay-patay ka? Bumangon ka gandinan! Maysa! Ay, bumangon man langan. Nay, ada ka mo dito'y waiting shed, Ricky. Agpaili ka? Saan na, Sebia? Agpalabasak lay ti oras dito eh.
Tanasapa ka rin mo rin di balay. Ha? Da kayo ngay nana, agpaili kayo? Nagsama kayo? Wan man ta, masapol ang makaawid ak adagos, ta adasa nga ilik no madamdama. Ina man gumatang iti bukal nga imulak. Ha? Anya ang bukal tigatangan nyo nana? Kumpormin ano niya magatang kaw. Parya ko makas kada tarong, kas kada kamatis no isaw. Ay, adala ko kabukbukal nana. Ha? Apay, aglakla ko kay tibukal, Rikay. Wala na. Dagito'y man eh. Ah. Ilakok dagito'y nakasupot nga igam ko. Katangin nyo amin dagito'y nana. Ikan kayo ti-discount yo. Ah, agpaisaw. Alamang nga road. Tapno sana kon nga agpailay. Tamangan no sumangpet adagos dagitay sa nga ilik. Ang nagadum dagitang ngay. Wala na. Tapno adu ti mula yo. Kat adun tumatapitan nyo. Alan, gatangin yon. Bayadan yon. Tagpaili ah. Ah, ay sige nga road. Mano amin nga iti bayad dagita. Igatang kukit di tinatada makartim na ito'y naglakwak iti bukal. Tagpukis sa klayan. Kay kaya't kung tagpukis, ngam tagmula, mas hiyang ko tagpukis. Kat no adda masobra iti 40, igatang ko iti pagmanicure, ken pedicure ko, takas talaangan, daramidak. Anya, inlakom dagiti bukal nga impamula ti amayo, anak ko. Una na, ngam tiyo ibagbakin ko ana, ta sigurado nga ungtan na. Inggatang ko iti pang manicure, ken pagpukis tinaglakwak iti bukal. Apay, amum aya ti agpukis kan agmanicure. Oh, nabayagan ah. Diyak lang pakpakat. Tabi siya kat nga rut iti panagadal ko iti high school. Insuro na iti kabsa di friend ko. Aya, Kay kahit kung tag-manicure, pedicure ka sa tagpukis. Ang tag-garte na nang. San ko akalaan tagmula? Ang mga numatay ti mula. ala anak ko. Aramidem ti pagragsakam. Basta pagsaya atam lakit ni anak ko. Ni tatang ti parikot. Di mo pagdanagan jay amam, siyak ti makaam mo. Uray ta inal daw nga awan dito'y balay. Di na makita ti aramidem. Kumusta? Naimula mo, dagiti inted ko nga imula, Marike. Ah? Wan dadakkel dan. Kaano nga imulam? Iti namin sa nakalman tatang. Kaimulmulam lang, dadakkeldan. Luklukwan naksamat, Rike. Ha? Ay kwa. Sa palin sa gayam di nakita ka nagtubo. Ruot sa gayam. Taripatwam anaimbag dagiti mulam Tapno adda ila ko tayaw. Para kada tayo amin dayjay. San lang nga para ken ka. Tulungan na kamang paadal iti kabsat mo. Tatang? Nawatam! Uwan. Tatang. Kumusta nga iti panagadal mo anak ko? Mayat man nalan. Makabannog lang tagripaso. Ngam ikarigatak lapta. Tapno makalpasak. Tani. Masyanak kinitatang. Kanayon pa'y gaya man nga overtime. Wen nga rod, kayat nalaaman na yunan ti birok na. Tapno adda pangalawans mo. Di kay madanagan nanang. Maadaan kayon to iti professional nga anak. Iyaon kayon to iti kinarigat ti panagbiag tayo. Para! Ay, pare Daryaw! Bumaba ka bang basay, tatulungan na ka mangikarga ka dagito'y kargak. Ay, uwan, maray. Mabitlaan. Oh. Anya dagita kargam aya. Ay na, dagitay man naapit ko amulak. Inakilakaon ta nakaapit akaon. Ne, naggarden kagaya, maray. Wan tay ginatang ko abukal dagita ka ni Ricky, edi. Ha? Bukay? Apay, linakwan na ka ni Ricky iti bukay? Kawan, nagadaw, dyan lako na kanyak. Ginulpik matan ata, simadutak edi na nagpaili. Anya? Naglukot jayan? Inla ko ng sabot na kita'y kunak nga imulanan. Ay, dyan ka mo
Kunana mo ngamin nga glaklako iti bukal ide, iso aginatang ko. Alang nga Rod, ikarga akong dagitoy. Tay naktuman suknalan dagiti impamulak kenkwana. Nanang, paldo! Nakaaduang kiti customer itang aldaw. Iso nga ikan kayo iti kwartayo. Atoy. Nagadumot daytan. Ay na. Idulin mo kiti, tapno makaurnong ka. Alain yun. Taigatang nyo iti agas yo, kan masapsapol iti balay. Ay na, umadadon dagiti customer mo ah. Uwan nga ron, nanang. Iso amayat sa no agaraമിdak iti uray basit la shop ko. Tapang rugyak. Ay katsi ka ah. Mabalin lata ah. Uray simple laeng asya. Uwan, nanang. Timportante, ada bubong na. Malinungan kami kadagiti customer ko. Kat ala ah. Makamu ka anak ko. Gumatang at tungarudan iti yero, nanang. Anya ayero ngay bagbagamat si Karigay. Ha? Nasaya at tadakan lakay. Agi patakder kanu ni Ricky iti uray basit la asyap na dito'y sango ti balay. Naggapuak ijay kunak agardinam. Awan mat na imula ijay. Ha? Ay, kwa. Ay, sorry, tatang. Kwa. Inla ko kininala sebya dagiday bukbukal. Nagluko kan. Apingin lakom. Kita man kini. Isuntagap apit ida. Aglaklako ni Timula na anating. Ay, kwa. Tsak namin kalaan tagmula, tatang. Katinaglakwak, inggatang ko itinatad na makartib, kan pang manicure gamit. Ay na. Talaga pagpungpung tuton na Karigay. Anya nga itimaganap mo dita. Ala, di ka nagugod lakay. Opo. Uray tamayat matikita na iti panagpukpukis kan panagmanmanicure na. Iso atulungan ta nga agi patakder iti shop na. Sana mabalay. No talaga adi ka maanawa iti kastangar aramidam. Sumapul ka iti sa bali apang ipatakdram iti shop mo. Nay, anyat sang sangita maya. Rabiin, ngam sumaninglot ka paila dita. Maikawak lang amin tawanan ni Ricky dito'y balay. Kasimot niya anak talakay. Kahit ko namit anak kasapulin iti pagabangan na. Apay ngamin adi mo maawatan di anak taya. Apay akas ta kaya. Masurunak nga raw. Magibabain. Malalaki at kamana. Nang runa hindi ka bambanwagak. Ngam agkasday kit day. Saan namot anagay at antikas jay apan na sa itaon na. Kahit mabalin naman akong truline. Uno labanan ti kasday kinatao na. No talaga mo't laan natod yung anak. Agtong palitan yaman akayat ko ang mapasama. Natangkan mo ti ulo na. Mala, maturog takid din bakit? Rabiin. Uy, Ricky, ada customer mo. Itay da ka pa ilang urayan. Naggampam ayan. Ay na, napan ko ginita ti venue, di kasarin to next month. Ay, nukas ta. Adda manen servisan nyo ang kasal. Ay, wen nga rod, ang sasarunumat. San pa'y nakabaulan ti bagik? Ala, ingkasikasun nga roden dagi jay customer mo. Itay da ka pa ilang urayan. O anya, nakapanawon dagi jay customer mo? Wen abangan da ka no para iti kasar ti anak da. Ay, ang sasaruno talaga. Ay, talaga? Ay. Agasam man. Oh. Talaga nga agay ayos ti grasya kan ka, friend. Imadu nga minin dagiti customer mo. Wen nga rod, nga mag-surrender mo ti bagino da duma. Isa kapilitan ang mga laakton iti tauhak. Tapno sa anak ka marigatan. Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka. Ngam sayangam mo ti pasweldo. Saan itan? Jakon sayangan. Talagang ag-surrenderan ti bagik, friend. Ay nakablaawan ka anak ko. Agraduar kan. Magyaman na lang. Gapo ito'y sakripisyo kinitatang, iso anak kaadalak. Kaano ti eksakto apet sa ti graduation mo anak ko?
Tapakaamuan tay mo't jay kabsat mo, tapno makadaray mo't. Bay amon. Unay kabutan. May mayat no adda ni Ricky. Tapno maimatangan na mo't ti panaggraduar ti kabsat na. Saan nga roden ang masapol? Umay tumatlag siksi ijay. Datayo latan. Kanuan gayam. Ingkanto gumatang iti pagbado ta inton graduation ta anak ta bakay. Tapno presentable mo't ati isuot ta. O anya, na make up am aminan dagiti abay, Ricky? Uwan, friend. O, apay nga rod analiday ka. Kasano, di da yung bagbagaan na sapa. Nga ita ti graduation di kapsat ko. Last minute, sadala imbagan. Tsakon maka-exit dito eh. Anya? Mala, sana bale, tainton malpas ti kasar. Agdiretso kayon ijay balayo. Taing kanto kablaawan di kabsat mo. Kita ang manubagay kumutlaang to'y badok. Katuan napintas ti kolor na, mangpapudaw. Ayan di anak tangay, ta iskurta kaon. Mangrugin san ti marcha. Jakmet nga rod na si puta nun. Ne, day jemot gaya man. Nakalinya ijayon. Asit gamon lakay. Sige nga rod, naglokon ta di nak mo inayaban dituyin ang mga escort kan ko ana. Nay, asino ta partner mo anak ko? Ay, isugayam ni Jelina tatang. Nobyak. Ha? Adan nobyam? Wan tatang, pasensya kayo no jakim bagbaga. Ngam nabayagan nga da nagkinawatan mi. Nala, agsubli kayo ni tinagtugawan nyo. Tamang rugin ti graduation. Ni Jelina ti mang escort kanyak. Nanang, nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako ni ti trabaho. Ay na, nagsaya atin anak ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka anak ko. Agyaman nak nanang. Ika gumaak ti ag-apply. Tapno makatrabaho akon. Agtrab-trabaho magayam man ni Ares, anya paray. Ay Wayne, naka-apply mo tadagos. Ay, nagsaya atin. Adan profesional nga anak yaw. Wana, dayjay nga anak may ti pagswertyan may. Ti pagbaknangan may. Ha? Ay, mayat ano kasta. Nasaya ata na paadal yaw. Wana, sana kasi di kabsat na. Di lagpaspasik si ti kukwenda. Sana bahali ata napintas mo ti panggadan na ita. Agsasaronon sa kano ti kasara serserbisan na. Huh? Awan lat, bilib ko iti dayjay nga anak ko. Ni Ares ti ayan tinamnama may. Tapno pumintas ti biyag may, mare. Kasi ti sigod, umayak mang ti diti abastuyo, tatang. Ore awan maitid mo. Tadan trabaho di adem. Saan da kami abay-bayan dayjay? Urnungom kid ti kwartam. Tanay, kasi kamay. Awan nagadalam. Yurnungam ti panaglakay mo. Saan pa nagpalastog, tatang? Ngam napintas ti biro ko iti panggadak iti parlor. Kan saan la may sa ti parlor ko? Jak damdamagan. Ngam no siyak. Ayos lang. Nga ore awan maitid mo. Taad da di professional lakabsat mo. Iso, tibang tulong kada kami. Nagsweldo kan, Ares? Wan tatang, ngam adda pangaramatak iti sweldo. Ken naglun kami iti nobyak, tagkasar kamin. Anya, di mi pala naramraman ti sweldo, mga sawakan. Anak ko, saan kumapay mata? Di mo lapdan no kayat dante agsimpa lakay. Masikog ngaminan ni Jelina tatang. Isa ang masapol nga ikasar ko ni ti kabita na panawen. Mapanak ije balay da Ares kinti manugang tabakay. Sumurot ka? Nay, papanam ijay. Inak mo't umiliw ah. Ken inak dumawat iti kwarta di anak ta. Di mo't umay agpasyaran, manipod ng asawan. Namin adon na nagsweldo. Numawan pa'y naramanan tamad asweldo na bakal. Numapan ka la dumawat iti kwarta, ay saanen,
kababaing. Pagbainak ko mak anak ko dayjay. Siyak mo tinang paadal kin kuana. Dakal ti karbengak nga agkid daw iti kwarta. Tano saan agapu kanyak? Saan anakalpas iti panagadal na? Pagrebengan ta anaganak ti mang paadal ken kuana. Di ka agkid daw iti supapak na. Basta mapanak ijay. Gaputa di tagdaw-dawat. Di namot mapanunot ti mang tedan. Madiat ti kasta. Naimbag nga oras mo, Jelena, balasang kao. Mabalinti umay. Sumrak kayo Anyat masapul yo, tatang. Ay, kwa. Umayak umiliw Tadi mo nga min nagawa-awid ang anak may di balay may. Ay, busy nga ni Ari iti trabaho na tatang. Kat no plano yu tagdawat iti kwarta kan kuana. Awan maitid na ta adda anak mi ayor urnungan mi. Kan adda pa'y utang mi abay bayadan mi. Ha? Ketap no mamati kayo, urayan yu tenak yo, ta iso ti kasarita yo. Awan pa'y serbi na ba't nga iso ti ulo ti pamilya? Tamadlaw nga andiron di asawa na. Ket anyat mabalin mo ngay. Ho? No talaga nga awan maitid na ken ka. Tadaket nga rod anak da. No apay mo't ngamin anang asawa dagos Kundayjay pa'y mo't tinasawa na. Nakatumpong iti imot. Agasam, di na pa sinukatan ultimo pletik la kumaanapan ija balayda. Awanan, pati ja anak mo, naalisan ito ugali ja asawa na nga imot. Ala, bay-bay amon. Saanen aday tati pagsakitan tinakap mo. Ne, at dalugan na nagsardang iti batog lakay. Ne. Nagpintas mo dahi taluganan. Nanang! Tatang! Anda kayo! Imot gayam riking anak ta. Ay umay kalakay. Intasabten ti anak ta. Nukas ta. At danlugan mo anak ka. Nanang! Second hand. Ngam napintos pa'y laang. Baro pa'y la modelo day ta. Anya dahi ta? Inutang mo? Wano anya? Inkas ko siyempre, tatang. Kimata nga kitilukan ko. Tapno adda pangilugana kadagiti ipapaabang ko agawn. Nukas jay nga da servisan mi akasar. Aya? No awan pa panan nyo ita. Agrubat kayo. Taintayo mangan iterwar. Kalpasan na. Intayo ag shopping. Katangin nyo amin na kayat yo. Tasyak ti makaam mo. Sige, alalakay. Inta agrubwaten. Ay, si kalatan ti mapan. Mabainak bakay. Ang lakid din. Anyat pagbainan nyo matatang. Babainak ang kaanak ko. Yaklaim pag-arap. Akastoy ti pagbanagan ti biyagmaw. Ti amok inay. Katawan na pintas at turungan ti biyagmaw. Ngam nagpintutak. Isuasuray, anak ko. Pakawanin ko ba? No tinagtagibasit kay ti kalabas. Ay na, di kayo nagsangi, tatang. Umay kayo man. Ay na, di yun panunutan dagitawan. Ipatpatig kayo ken ni nanang. Ipatpatig ka ba, anak ko? Kitagyaman kami. Tapos sila lagip kalata ka na kami. Ang sublikan nito'y balay, anak ko. Noel ka, makmanan dito'y balay. Di agawid akon. Dito'y akon nga agnaed. Wala, anak ko. Ang sublikan ka na kami. Tapno masulitak din ang kurang aking ka, anak ko. Nanang, asino di lalaki nga nagkapo ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayim na. Nekat, imbagayo kumaang asyaklat tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa ilang matjeta Kano ni ading mo nga road, ti kayat na apasyaran.
Kababain mo't ano ibagak asika ti pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 ti taon ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa lang ti boyfriend ko. Kat adan tulad ta, anak ko. Basta guray ka lang. Ay, masapul nga maka-boyfriend ako, tani. Kumbutan dato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkaponda gito'y nagaduan nateng. At dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan nateng. Ikan yung tungarod ni Auntie Lita Taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ti dadduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natangay padawat mo ati na balasang kao. Siya pa'y nagngin natin ita. Naimbag ka na kayo at kanayon kaya makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat Auntie. Isupay mat amasida Nang runa no kastoy kapurus. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kao. Apay awan pa'y tinapilim ka dakwadang aklunain. Ay, kwa, Auntie. Ni manang mo kumaaliw na ti umuna makiasawa. Nga mawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, Auntie. Mayat kumaata ni bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na Jacob siya mo. Iso nga awan mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok samat data. Ay, way. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no, kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Ang damat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na payla ang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan mat asika ti pasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngagmaymay sa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Nabain anak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Intud na Alaan nyo, sakbay nga ibabawi na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atan Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga mairanran ang awan ni Tina no kastoy nga adamang sarong karkanya na. Kasla iranrana namat. Wano saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mo. Kanya nga oras no sumangpat ni Tina, Leona. Ay, sigurado nga marabyan dahi siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, isungahan yun nga ulitan ti pumasyar ito'y. Tawan mo't lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ay, agawidak nga roden, Leona. Sige nga rod tatamando. Ay, nangikam ngay iti manok nga nyawat ko kin kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina.
mabalin man ang ti pumasyar. Ah? Si kamot gayam, Ramil. Sumra ka, Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Uray saanan. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta nadanon kamot lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ne, ada kamat manan, Ramel. Wen manang liyo na. Ay natin na. Ialam ko mamat iti merienda data bisita ha. No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ah? Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda, Ramil. Ala, saanan tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang-entertain ka ni Ramil. Sige, manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapol nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Manang liyo na. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka nung arud papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang mga naimbag ti pakiin na yatam Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwam pa iti ugali na Jak pa'y mat inaklonday di Ramil, manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no, inton sumaruno kat madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal adag gandat nga agaram kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyerda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga rod anak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada no kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siyak amaysa, no pagpilyon nak no asino ti magusto ak aparaken ka, ni Ramil kuma, nasingput da di abaro. Ay na, nanang. Nasingpat lang iti damo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay na anak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siyak awan magustuak adakwada. Ni Andy, madlaw amam martek. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ama kaputot. Kad ni Ramil nga nasingput da di abaro. Awan makunakken ko na. Aho! Haan nga mapagtalkanday dyan, nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka lang iti sa bali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kang aganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaan nak, tina. Paunaan nak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapon nyo. Ay napanak man limatang ni Tersina ni Auntie Malita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, padasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka. Ang mukuna ni manang mo alyona nga ada ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit day. Sumapulak lang ay ti sabali apa kay karyan ti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat tata? Ay sana mangkita aklangan iti sa balay. Loko na niya kamsat mo.
Basta dun nakanukit din. Kat saan mo't nga isot ti kursunadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom Tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagiti agar-arum kan ka. Nakadamagan nyo, ante. Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapoy ti ibagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni manang mo ta bumakitan na balasang. Nga mawampay uray may sang agaram kang kwana. Winaangam saan kumamot arumbang adadaulan na kadagiti tattao, anti. Takababain ti kasding ibagbagana. Ay, iwang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya maa. Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay mat akas di ngay ti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak manang. Daddadaulin nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikas kaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang... Amo ka? Adam treknam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dyan nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang ang amday dyan. Nay, apa yun, Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarungkar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagijay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni Manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wen nanang. Amo ka din ni manang mo dayta. Saan nanang? Jak imbagbaga. Makidtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang. Asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbagta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na da dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mo't laeng tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la asimbangpot. Ay, agora kayo. Ag-practice akpay mat nga ag-English Hangko nga amo ti agsaoy ti English. Amo yung mat jak amo data. Kat oray karabaw English ditan Day nga rod ti problema. Oray karabaw English hangko nga amo. Yes, urno lang tamo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Lona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leonor? Ye. Ay, panawan kayo pata. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung amo tag-Ingles. Ay, mabisin ako nanang.
Iumayandak man iti kanak ito'y likod ti balay. Anya, apay, anya ay ati kukuam dito anak ko. Itay-pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na ija kusina. Anak nga makapangan ijay ta, baka kasaritan nak jay purinar. Anya nga iti isong-sungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti Ingles. Karkaron no purinar ti agsao. Ang nga mawawatan. Kan jak pa amo ti agsao iti Ingles. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisinak nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato tiyan ko. Lero na. Ay sus, umasidig manan kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga ro din. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crash na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. No. Oh, why? Ni, nakariing ka mat kaya man manang. Ala, agtugaw kan tagsasangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di ka mat ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tena. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati korso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano upayak da jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kanite na. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga amaw ti agsaw iti iyang les. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapong mat. Anak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtaar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mat Aywan manang, plano minti agkasarkin ni Willie. Ha? Di mat imbagak nga pa una anak pay. Awan mo't nga rod nubyo manang. Kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang ko kayat nga umuna ka nga makiasawa pauna anak pay ko na. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara ko. Inakagistampay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo Luna. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nubyom. Awan mo't umay agarum ken ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Parang layaw na. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisaon. Hangkwa mo isungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tena. Kinapudno na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matla adagos. Ay, thank you nga rod aklunak mat. Apalan ka nga tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam sika, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner.
Iso nga sorry ano nya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katagtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti po rin na rijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dya signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga ron. Baka umawag manan. Hello Tina. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mo't nga minti pa nagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmetla kano kanyak a Pilipina. Aya! O sige siya kun! Ibagam nga araman nak! Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakay idtan basta foreigner. Sige nga Rod, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugang am? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Kas ano datang ay? Alangan nga awagan nak to iti mamay. Aho? Uraw awan mat ah? Kuturay manang tulata at tiyawag ko kanya. Aywan niya. Sige man nga Rod. Kano nga agawit kayo ngay? Tay kuyog yu datang a foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo ang katugang am ti iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matlyo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani, iti mabiit kat sumangpatan ti iritrito ni tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay, talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umayid to'y. Ay, ni Tina ti umawag. Ay, hello Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga eh. Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iritreto ken ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang dinak mo't mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan da itinateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tayo mulayo, Uncle. Amangon na awan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at anumiyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ijajura bakskaw. Jakmat kabisado ti kun kuditek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaun. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga rod nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English endak.
Jakmet amo ti isungsung bat kaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan kada kwada. Awan samot tan ti mayat. Addan tulata ka di. Aywan. Adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanya. Anya ngay taramida ki jay. Kastoy na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Alawanan. Barang makasawan tumot da taon. Oray nalaad ditan talakayak mutan. Ikidumakon Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tultulungak laeng. Takayat nakanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpayso naglaklakaylatan ngagmay sa. Sayang arag itinalawa abangkag na awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang. Tadyak mo't baybay an, Uncle. Martin ka anakan. Agda akaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni Uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Wala nang. Kaya't ko ang makaaliwaksay mo't basay. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo pa ya. Unak man nakapulis ka, Martin. Apay mo takasta tilang, Amberto. Right. Apay kada ipag. Kas kamulan na ipatakdira bang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra sabot nga agpayso ti pulbos kaon. Ay na, kisayang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patakder day tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok tangot mon, Berto. Bangbang lukas kada pumada. At nangamin saraken may ijay sintro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabut ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti purman ni Uncle. Ay, uwi nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakanulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo iti profile picture na. Nan, kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man oh. Nay, uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo't tilangan na. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kas na namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito ya. Orayon nak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay, Berto, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagay o anagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat na pa'y. Ni Leticia, madlaw nga agkurso na daday ken ka, Martin. Diyak kayat tibalo na lang. Ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog nak to da jay no makaarami da kiti di na magustuhan.
kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili ka na iti armam kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kayat yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaengan ti mapan. Umapalaklaeng no aginusto kayo Kayat ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso akasapulak ti backup. Manjakaw. Manyaman dyan ang agkaon. Apay, di ka pala nadidigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa balitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod ni Uncle. No jak kayat, saluan ni Uncle. Saan ka di, Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nakmanan. Salahunan. Nga mauli na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa tay kasinarak maw. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay ti nakapuraw. Dajay samot, Uncle. Makita yu kadi tay babae ang nakatakder ija banda. Ang di namat kaingingas tay aday ti profile na. Naiskam tan samot manan, Uncle. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw ti langan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas ti ladawan na dita silpon maw. Iso nga tada dya, Uncle. Uwan samag. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayong taon. Ay, Martin, uray na ka! Martin! Nay, adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Puraw ti bado da adwa. Ay, asinungay kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo Day? Isak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Kwa adeng. Ibagak paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay, umuwan tata. Ngampin manaw mo't kan. Nakitak itayon. Ngampin manaw mo't. Ibagak paiso ngam sapay kumata saan na masaksakitan to'y kaduam adeng. Ngamain, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadua, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na nailisi ka adagos iti kasya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain, tata. Dayja ka anakan nyo ti awan babain na. Ay, pasensya kayo mga adeng. Tata, mangantayo pa'y No, okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre ka da kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng.
Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo Uncle. Kwa. Ayos lang, mate. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ha? Ay, no kasta. Pasado kada kayo na dya klase ti babae. Ay, kitun latan Iso na lang. Na sana kasigurado no kaya't nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Ang di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo kuman ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya, Uncle. Wen ano adda pan nakaikarikan ko na. No nga ikidawon nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak Taamangan no agawom kanyak kaanakan. Pulos Uncle. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursunada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan Uncle. Ipabusoy kon kada kayo. Bareng makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay kaanakan. Nay, itugtugot mo samat akanayo na ni di bangkag na ita cellphone nyo, Uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo Ay, wain, kaanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanay. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan kaanakan? Jak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagaan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot moten amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasar, Melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan? Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao, ababalwenak ka no, taadda siding dito'y pagayusan tiluak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laeng? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag kumanlaay. Anya ka day tinagustuam kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapod nuna. Nauma akon iti kataebak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ang seryoso kanyak. Iso akayat kumit apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tiluak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding tarupam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubiam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni ti mabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo adago sa'yo. Jakon makauray ka anakan. Narigatayin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan yun Uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugandak daw, tadumanon tayon. Uncle,
Adda tayo nito balay tinobya. Di mat iso day jay tay chatmate yaw. Apay ngay? Adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobyak, Martin? Ha? Asino nga raw? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto Mahal. Ay, well, Melody Mahal. Kanuwak dagiti kakabagiak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang iti silad na. Uncle, iso day jay tinobya yaw? Well, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kaslasaan mo't ngay so tayo nakita tayo iday. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Tahan na upayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na diya Melody na nang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo. Sa ita, kasta ti ibaga. Ti amok akat diya saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin na mo't gayam na diya. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Ha? Naimbag nga, orasyon. Nana. Ay, ko kastamot balasang ko. Ay nadamot gaya mo nobya manak ko. Una lang. Danuman, Martin, makain-inumak. Nananani, yalaam iti danum tinobya Martin. Marigatan sa nga agangos. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa eh. Inaram ko aragaws kat sinong batang nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat kidi sexy. Ore ta bagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na itinobyak nanang. Ag inanata pa'y Martin, nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala anak ka-ada yun? Nabanog ka adagusan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer? Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga gawid niya. Anya? Anggal, dandanin samot kan aganak ti asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring lang no kabalakpay ti pumutot iti lima. Akait, si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya? Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nakastos men, ta pinagpadoktor na. Ino tanay boss. Ha? Apay ngay? Nakadumat sakit na. Anemic pa'y. Isa kanayo na maulaw. Isumot laan ako tong Uncle. Gastusam. Pagasam. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. Jak ammo ti sawag, Uncle.
Ada ka pa'y laang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonya ija ospital. Nairuarmin nanang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan iti balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti dadaktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, ta saan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam na ganun tinabusbus ka. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mat. Awan mo't lat serbina nanak. Ha, Agasam mo dahi ta. Tunggalag pasyar kami. Dahi ta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat a ginubyam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan niyang. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin ruar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tiag darasudos nanang. RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na. Kit inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan nanang. Ay na inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti Barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Unayan niya uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ay awid ni Uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa ti sangay ilida ijay. Un nga rod kasano no makurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alang nanang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni uncle. Ang in-enjoy ak pala. Apay kaya sinukundak matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartek mo. Agawid na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Oo. Agsubliak nga rin ijay. Balay ti kumparik Di da ka kayat ijayan. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na akos na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya asawa na. Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastang aramidam Basilio. Araklatan tilinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin ide na dya pare mo lang. Siya ko mata asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalab-labidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio ijay kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti Bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga ruden tinapan nang ipastor iti dingon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabsat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan ta ramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot jay barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. Numakatumpungay iti mangkurso na dakon kwa na. Sapay umanarem no kasjay anak kainom. Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y lako makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang kwa na ngay. Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan.
Nakulbutan! Nanang! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linuguban da kano iti tersena ni Tonet. Karit kano ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay nabarbartek manin nakarit kano, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag ko maano'y sulang ti mapirwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa, tano saan ang mga nuan yan tinapasamak kini Uncle. Aray ko, jakbat may mulagat ang dagat matak. Aray ko. Anya nga may tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka RJ. Tano saan? Ang mga nuan yan tinapasamak kan ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan kwa na. Matak. Itay pa lang amin nga ibagbagak nga agawid ang uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan man ang tunik. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak sa matan. 5 anak sapayan. Tumakder kayo dito ng kal. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo ni uncle mo. Tama nga nagsubli dagiti nang lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni Uncle mo, RJ? Wan nga ron nanang. Diyak matan makitkita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni Uncle mo dayjay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan nanang. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulawak. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Lagsagit na tiyan ko. Kakapsutak. Matayak sa mutin manang wana. Archi ka anakan. Ay, Mapungsat sa mutin di angas ko. Di yung itulog uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni uncle. Sabalin tilangan na. sige anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga iwana. Matay ka din ni ading ta Basilyaw. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang wana. Manang uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado ka aya alang iti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak. Na kayon ti makaamoy bangkag kuwain. Dapat dua akal din ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samot na ijay. Paggunwaan yun tulatan ano kwa. Ay, saan ka pa yamatay Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray dyan wang laang, agbatin dyan dua akal ding. Piman matay nuwang kau. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga ron ngay. Basol mo matlaang ha? Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko.
Gapo itinangag ko kanakwada. Apa ba na makaruwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatinto pa itibiyag ko. Katrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsaya atin no kasta, Uncle. Nagmaya atin na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, dan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot siyaw. Wain ka anakan. Nangibati na pa yung arod iti Biblia. Tapno ada ka no basbasaag. Kitagyaman ak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo laang ti madmadlaw ko. Nga anya na nam? Manipod idinakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap-mapan ija istor ni Tunet. Ijay bangkag na laangan ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanan nga di ayan da tatamulo ti papanan na? Ija simbaan ti papanan na? Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uling. Ni Dona ngay nga anak mo. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo at Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kandona. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon dagiti dakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad dagiti nakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam, kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, Juana, agam ang mga usamat ti kabasata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkunak, nagbalbaliwon anaming pinsang ti kapsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa Manang Uling kan Manang Juana. Nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagais. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Ala, Ne, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay ti kaskasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan nga agsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan, kun kunaklaeng dayjay, tani matuu ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsata kabagays. Mangas kasabamot tan. Kasladyak patyan. Ay na, saan man atila ibagbagamanang. Manang Juana, Manang Uling, ayan yung ngay. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan ti mapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamu ka namang sango kang Juana. Dinakpanawan amanang, Manang Uling. Di kay pemot nakaluto na nang. Anyat inarami jo aya. Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan kan Juana. Tamangan noan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, Uncle. Unsa Makapaikawa mo't niya, Uncle. Angam kit di, maragsa ka na, ta nagbalbaliway. Una,
Nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbar teken aggulgulo. Wala na. Mailiklik pa iti mabalin na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle. Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo kaanakan. Ah? Adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagi jay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaangan ti mapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao do na. Jak kayat nga agnanayon ti panagbasol da. Masapol nga agbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom. Idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy. Agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas na ita. Ken adaman babairo ditoy. Agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken nadatismusa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mo, ti kasta nga aramid mo, no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumardeng ka man na sumaronita. Mas masagitan na samay. Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka nito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amok, isasabag. Amok, ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapala sa bardang nita, lugumandakan. Lugumandakan na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi, ti kasta nga aramid yo. May kayo ka kano. Gumantay lang ang dakalangay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay kano kitaan niya Uncle Basilio, iji balay da tatamulo. Apay, anya man ang tinapasamakin ni Uncle mo, anak ko. Linuguban da kano. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartek da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangaruda na anak ko. Apay ngamin nga ijay pa'y ti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartek da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Itata nagbalbaliw akon. Kastimot latta. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay at tao amang lugob kin ni Uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isumliksan tayo sigod na bisyaw. Ha? Ay, ni saan kabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay nga yakas tao'y. Agbalbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyong. Ay na, wen manang puno na ita. Panubok la siguro na ito oy. Siyat bao, pare Basilio. Kakaisuna, ngay taka lang manay na simango ka na kamay. Ay, jak kayaten, ti aginom paray. Dadaulan ti arak ti bagi tayaw. Usaran tay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Ti lalablabi naman paray.
Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare, agpadatalakayain. Dandanin ti panangipulang ta itibiyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naiba nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay katwan awan mo't mangipari, tanak ko. O kasta, adan nobyam. Wanang kan, kahit anyat planom. Ikasarmon, tinobyam. Wan ko maangkan, ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo dito balayaw. Impasyar ko lang, angkel. Maturog dito balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkel, kat nobyak matan. Oray pa'y. Pasol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaedad RJ kan tinobya na, ta basol na ita. Agkasarda pa nga umuna saan to agkaeda. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta, manang. Ay kwa. Makimisa kamot ngamin, kan agbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit na ngagkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Ah, apay ka di, uncle? World resong na ita. Nailubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Ah? Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Hintay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaanak yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintro. Ni RJ mo't adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atan luti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkawkawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na ni Uncle. Nag-OA mo't tan. Amin mo't lakit din, pakibyangan na. Dilawan na amin at tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaunget mo't na maminsan. Nalabos mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadong ibagbaga na. Sumaner mon. Uray ko mano, di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa ti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybayan yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabos mo ti kina-stricto na. Wala, agka kayo.
Payak man, kag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay manan di ti balay. Nakadunto man ang madildilaw nan. Baybay anyon kunakmet. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko.